Ki khubor ka bate si TV. Pyndam kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ke Dorbar ki Waheh ko Jaiñtia klarai ban Dawa ke Sorkar jela pakan Pyndam no ya ke Kyntien Synteng batru i jat bindre bamde ki trai muluk ke Meghalaya na ka thop ka shil tribe order ka khandai spa sanpho ya ke ni karai ke Dorbar ki Waheh ko Jaiñtia klashim ke jingalang ke blalong hayungweli hachiliang raj hakar puwitri ujuleu arjar alpusan ke Dorbar klarai ru ban kerpat biang ke Jaiñtia Hills Autonomous District Council ban lum ke Dorbar ki Waheh ko Jaiñtia nak bintaban shna anyo yiki kur ki blade pendrung shika District Council haga jingalang ke belpenya du President ubaki lamsalan ki pariat ke Dorbar ki Waheh ko Jaiñtia klapen pauru ko jing ngodiau halo ke jing bam itho jang District Council yiki kur ki Waheh kur pat ki sengkur Shua ban penkut ya ke jingalang lajit pentamai ru ikin angkit kam nak benta ka samai jeng snem arajar alpusan arajar alpunyau. Lang Muslim members have report the one Himigara or Dawa na expansion. You must now see it in the report or the council kalau mulai council ini isnya see. Nya pausan ter isnya berlan. Yo executive. Tamu council nagi officers ki MBCs ke MHTA mbed betulmen. Tang ko yang tiga yang sekian. अच्छा लेकिन दा सियासी बदुम मंद का दौर बार है जो सही है जब तो योगी दौर लगे MDI ने लोग यहाँ वापस ने मंचुआ या तब यहाँ किन्हीं की ठक्सन आकाश में मुद्दे कन्हीं का दौर बार उनका ekor Jaiñtia ke Dawa Dawa ban ke Dawa dan Sorkar ban penduk ya ke jat penriu Synteng pat kiwai ke jat penriu bemdai trai belum akan berjalan Kajanda gulung to kata kawi kita Dawa dan council HDC waktu mit ikut dekaan ki sai kor yang ki Dorbar kor ki bhek kor ki Jaiñtia kani helor kani gulung to ni liang yang ni ye kre lang ni kam kinong kitkam ye chong lang ni hi marriage chipti ye bekam nyau tu na ju ajar house kre ki kot Islam ni jauh suiam जो उसलिए MWTCMEM chem gani था ये बीमार लोग की करते में ना codify कितने कम सेक्शन codify तो उतना थम में तने कहते हैं आराम उसने आराम ये किसके दार है और रही इतने बड़ा वो भी तो दो को भी नहीं कर notification कब खुद ये की कोर बड़ा क्या बजाती है वो तुलसिया ये पढ़ते क्योंकि को चल notification. Tanda do umi itu notification. Kata ada mati ko gajing jom yang ilang mo. Atau council Islam. Yurti ada itu wan tapon dupan UPS segi reminder mungkin boy man ngapa. Dubi ulai wan dai guru wiya Hado ka am ga meeting ko extreme members ka lang. Tadi ya kalam bahada penyuwang. Di ada draft extreme order. Draft Chin gani mesti. People miat berbahar, kat kam ki ideologi pebat. Tep terpas kan. Nang yang tim yang boleh kami. Kata lama, hadut negasi lebih. Pergi kami pula, cuaca po election MBC. Ipan banyak perolong kita kami. Orang saya gani kaman pinyam itu. Ya lain. Mau penjenak. Mau pergi kami kena dua, yo kita min penting kita untuk dah kata untuk komiti kata tu hakmat kami yang ini kan buat lagi benar lagi sistem MBU so. Boha piman tu sini kan ini kalau tiwa orang kongdo tu Mana dapat paling tinggal alam. Hak ini mesti bobo.
Dato Presika ke Jaiñtia Autonomous Council. Boleh no dia kan itu. Untuk Waheh kata ultimate ikur. Oh, ada lain kan ikur. Ani bisa ikuri. Emi kita keburam hapok ikur. Andai dia hak dia kan kedok ko hak constitution dia kan. Kedok ko hak section. Nebhai ultimate ikam bisa try. One kind of constitutional order yang Presiden kan kenis pasal apa? Waktu Jaiñtia benar. Ultimate ikam bisa try. Henry hakini iski ke ibu dia. Ubru wam Jaiñtia ikam ide benar. Kau tu kafir di bawah pokok. Raw office dia. Hai ni mau di Dorbar kur. Hako kasi alam yung Dorbar tu kur. Tau gini. Ongi kanin tau kanti. Tau kan na certificate yung kur. Wo certify wo kimi tau kikon yung kur. Persal su yung kur. Untuk kan wan he uku. Uyew wong ngala. Tau pernah daka video. Kita disebut kur sedang Kam dai bandong tang kecil bisa seperti itu. Untuk dia cakap dengan politika dia membuat projek seperti itu. Nak dia Dorbar itu wow betul. Ada faham dia ini. Operasi kam dibuat tak. Dikonsep. Tau kafan ko cari mulai berada. Mungkin mau pernah Oktober, mau pernah September mau. Hak ke district council sebera kikur, yang register hak ke district council kikur kiami. Tengah ngasal oleh siapa happy, orang kiwah kur tau thought ke district council, wih le biar ni. Kata tau menekong, dem ni teh ekapi ka, cah kini ka bor. Dorbar ki weh kur yang gari Jaiñtia. Wakani yang yak putih dia tekam. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.